Umusume naganiriye n'inshuti yanje turabibyivuga butumwa twe dukora ukuntu turishira kwa mafaranga menshi ariko abo tubwira ntibihane. Inshuti yanje mbwira ati mpamvu batihana tuja kubigisha natwe tutari yigisha tubana nabo nabi mu kibano tugakora ibyaha byinshi baturaba naho dutaniye nabo dukoranye ibyo bakora twarivanze n'iyi si birakomera naho tworara tuvuga bukira bukongera bugaca nibo twumva tudahinduye ingendo twiyita abakristo bo ku munwa gusa ariko ibyo dukora bisesema Imana izangano n'uburyarya bitwuzuye duhinduke maze duhindure n'abandi. Umuhanuzi wese ahera mu rugo rwiwe acunegura abandi nawe utiyigisha utusora akabango bujisho kwa mugenzi we nawe ufise ikigiga kikuremereye ubwira abandi kureka ibyaha nawe utabireka ugaca imanza ngo bakora ibi nawe ukora bino uhereye uyu munsi tubanza twitunganye duhindura abandi uko twahindutse. Imanza dukora uyu munsi niziyubashe naho zitaniye n'iz'abanyamahanga inyifato tugira n'akabaramaza birateye agahinda iyo ubiravye. Umukwe n'umugeni iyo bakoze ubukwe aho kuririmba k'ubukwe ari bwiza bagahayagiza ko buhimara Imana kugira bayitumire ibiwabo bakubitamo Satubi na Kiriko na Diamond bakiririmbira ngwahaniye bakenya kuza mu kutambi biteye isoni n'inyambaro ziteye isoni tuturirimbo twakera twahayagiza ubukwe ngo twarashanje mama ntitugezweho ibyo mukabikora bisiba baraba ukeye ngo mugiye kubabwiriza. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga ubutumwa ukumva batubwiye ngo abo si babandi bigira abakristo kandi ibyo bakora tubibona tuve mu maso nacu mufise muvuga dushaka kubibiranganzira natwe tutagenda mbega iryo juru tubwira abandi ntiturishaka basaba Imana rero twese duhe guhindura gukora igikorwa cayo dutunganye twiyita abakristo bo ku munwa gusa ariko ibyo dukora bisesema Imana izangano n'uburyarya bitwuzuye duhinduke maze duhindure n'abandi. Umuhanuzi wese ahera mu rugo rwiwe acunegura abandi nawe utiyigisha utusora akabango bujisho kwa mugenzi we nawe ufise ikigiga kikuremereye ubwira abandi kureka ibyaha nawe utabireka ugaca imanza ngo bakora ibi